Ndabasubije cyane mwe mwese mudukurikira ku Ibendera TV, nongeye kubaha ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho. Njyewe nitwa na Ntirushwa. Abantu benshi hirya no hino ku isi bacitse ururondogoro ni ukubera inkuru ibabaje aho umuhanzi Diamond Platnumz mwamenye mu ndirimbo zitandukanye, uyu akaba akomoka mu gihugu cya Tanzania, ubu yifashe mapfubyi kubera ko YouTube channel ye yamaze gukurwaho. Ni urubuga rwa YouTube rwa akuyeho uyu murongo Diamond yacishagaho indirimbo, ibihangano ndetse n'amakuru ye binyuze kuri YouTube. Inkuru yabaye kimomo kuri uyu wa mbere mu masaha ya mu gitondo, aho abantu banyuranye bakomeje gusura urubuga rw'uyu muhanzi rwa YouTube, ariko buri muntu wese wagiye ashakisha yaba indirimbo n'ibiganiro by'uyu muhanzi bamubwiraga yuko iyi channel yamaze gukurwaho cyangwa se guhagarikwa. Umuhanzi Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania akaba ari mu gahinda nyuma yuko iyi channel ya YouTube ikuwe ku murongo. Ibi byamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho abasura umuhanzi Nasibu Abdul Juma Isaac uzwi nka Diamond Platnumz bakomeje kwibaza impamvu basura ibihangano bye kuri YouTube ariko ntibabibone, yemwe ntihaboneke n'impamvu yaba ituma bitaboneka nkuko byari bisanzwe. Binyuze ku mbuga nkoranyambaga byaje kumenyekana ko iyi channel y'uyu muhanzi yakuwe ku murongo wa YouTube. Intandaro ikaba ari yihe? Reka tubikurikire neza. Iyi channel ya YouTube y'uyu muhanzi Diamond Platnumz ikaba ngo yakuwe ku murongo nyuma yuko yari imaze kugira abasubscriber barenga 6.5 miliyoni. Ngo intandaro ikaba ari uko ngo hari amwe mu mategeko ya YouTube uyu muhanzi atubahirije. Iyi channel ya YouTube y'uyu muhanzi bikaba bivugwa ko yahagaritswe bitewe ngo no kutubahiriza amwe mu mahame n'amabwiriza agenga urubuga nkoranyambaga rwa YouTube. Kugeza ubu iyo ufunguye uru rubuga rwa YouTube rw'uyu umuhanzi Diamond Platnumz barakubwira ngo this channel has been terminated. Bishatse kuvuga ngo iyi channel yarangiye, yakuweho n'ikigaragara. Ubu umuntu ari gufungura ashaka kureba video, ibiganiro cyangwa se n'indirimbo z'uyu muhanzi ugasanga nta kintu na kimwe kiriho, nta kintu kiri kugaragara. Uyu muhanzi Diamond wabiciye bigacika hirya no hino ku isi, ni umuhanzi w'icyamamare ndetse abanyatanzania bakaba bamufata nk'inkingi ya mwamba y'umuziki wabo. Kuba ibihangano, ibiganiro bye byabaga ku murongo wa YouTube byamaze kwigizwayo, ni ikimenyetso kigaragara ko mu by'ukuri uyu muhanzi yaciwe intege cyane. Abantu kugezana n'ubu baracyakomeza gutegereza ikiva mu kanwa k'uyu muhanzi, gusa kugeza uyu munota dukora iyi nkuru nta kintu yari yatangaza, yaba ku mbuga ze nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose. Gusa abakurikiranira hafi iby'umuziki wo muri Tanzania ndetse by'umwihariko n'abakunzi ibe hirya no hino bavuga yuko iyi nkuru ari inshamugongo kuri uyu muhanzi ndetse n'abandi bose muri rusange. Icyakora abakunzi b'umuziki yaba muri Tanzania aho uyu muhanzi avuka ndetse no muri Afurika, yemwe no hirya ya Afurika, barafata iki kintu cyabaye kuri uyu muhanzi nk'akanyavu kakubiswe abahanzi ndetse bakagira inama abandi bahanzi bagenzi be
kwitwararika mu buryo bakoresha uru rubuga rwa YouTube. Ni ikintu gikomeye cyane, aho bivugwa ko uyu muhanzi yasaruraga amafaranga akayabo buri kwezi aturuka mu bihangano n'ibikorwa yanyuzaga ku rukuta rwe rwa YouTube, dore yuko yari icyamamare. Nk'uko twabivuze, yaragujije abasubscriber barenga miliyoni 6 n'igice zose. Ni ukuvuga yuko byamufashaga kwinjiza amafaranga menshi buri kwezi aciye kuri uru rubuga rwa YouTube. Bikaba rero ari ikintu mu by'ukuri cyamukomye mu nkokora ndetse kikanamushegesha umutima. Ndabashimiye cyane mwe mwese mubana natwe umunsi ku munsi ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa. Ndabashimiye, ariko kandi mbifuriza no gukomeza kugubwa neza, ari nako mbibutsa gukora like, share, subscribe ndetse no gukomeza kutuba hafi mu nkuru tubategurira tukanazibagezaho ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane mu mwese, mugira amahoro n'amahirwe. Imana iba akomeze.